بسم الله الرحمن الرحيم. Si kung ngaran wallah, ama saling gagaw, ama kalimuon. والصافات صفا Ibet ku saap sa sampor na akaseep. فالزاجرات زجرا Gusto pa pamanendag ko gabun sa sampor na akapanendag. فالتاليات ذكرا Gusto pa pamamatiya sa pananad mga malaikat. إن إلهكم لواحد Mataan na sutuhan yun na matatang kada isa-isa. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق Kadna no mga langit gusto lupa gusto paglita na duoto. Gukad na no mga sabangan. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب Mataanas kami na inipira sa mi ko langit amarani so para hiyasa na mga bituon. وحفظا من كل شيطان مارد Gusiap ko umani syaitan nag-iimbinasa. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب Diran mapamamakinig sa mga malaikat, apagtawa mapuro, kapapililibid siran kumbela-bela. دحورا ولهم عذاب واصب Sa kapamugaw guad na bagyan nira na siksa at tatap. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب Inunta sumya kasinggot sa isa akasinggot ko katuro o mga malaikat na siya lubas kanya no sindaw o bituon na masindaw a pagkatutong. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب Napakiusayin kakirano basirani lebi mabagera kaad antawa aso inad nami ilbi mabager mataanas kami na inad nami sirana puun kulipawa mapilit بل عجبت ويسخرون kena kami yang memasaka gupapamagergang kairan وإذا ذكروا لا يذكرون naigira apya katadem sirana di siran pekatadem وإذا رأوا آية يستسخرون guwigira amya kaile siran sa tanda na papamagerganiran وقالوا إن هذا إلا سحر مبين Gupiter wiran ada kong kainunta na balik mata amapayag أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون inu amay kamatay kami gumbeloy kami abuta gumangatulan bemataanas kami na pagwiyag kami dun أوآباؤنا الأولون antawa aso mga loksami amya nga una قل نعم وأنتم داخرون teruang ka auway pagwiyag kanu dun gus kanu na pumakarundan فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون nagyuto na sa timam buwalalis nasa mauto na siran na makananayaw siran وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين gumaterwiran ahay duan-duan tano gie so alunga nakapamalas هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون nateroon kiran gie so alunga nakukuman nasos kano na piakam bukagiyus kanian احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم teroon wala ko mga malaikat limudan yo suminda derwaka raksu mga ogana pairan gusto piya manimbairan asala ka wala nang gunanawan yasiran kulalan ko naraka jahim وقفوهم إنهم مسؤولون gutarong kuan yasiran kamataan na siran na pagisuun siran ما لكم لا تناصرون teroon kiran eno kano di makaptutabanga بل هم اليوم مستسلمون kena kasiran sa alungan na yan na makambabayuran tang siran وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون na sangurano sabaad kiran so sabaad agi isiran sa sendita قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين
Teruniran, amata anas kanuna ayabtadiyu napsungkanur kami sakapanegel. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين Isem begiran, kena kada kanu mabelui ami amaratiaya. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين Guda ami adnar kamir kanua kapar, kena kami abelui kanua pagtawa mangader waka. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون Namiatan keder ketano soka teru ukadnan tano, mataa na seketano na ketaaman tano denang kaiya siksa. فأغويناكم إنا كنا غاوين Namia dedegemis kano, kamataan nas kami namia belui kami mga dedeg. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون Namataan nasiran sa alungan uto na makasesakot wasiran kusiksa. إنا كذلك نفعل بالمجرمين Mataanas kami na lagi dead na ikidiyemi ko mga beradusa. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون Mataanas siran na aya betadiran na igira piterukiran. Ada apato tapsuwa sawatan na inuntas wala na mamaratabat siran. ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون Gutero oniran, aati mataan na sakatano na mibagak tano din sumanga katuhanan tano, makapantag ko pabubayo ka pembetengan. بل جاء بالحق وصدق المرسلين Kena ka ayam ini talingo mo Muhammad na subnar, gumiatan tunyan sumanga sugu. إنكم لذائق العذاب الأليم Mataanas kano na ketaaman yudin susik sa amali pedes. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون Kada imbelas rekan wa inun tasuping gulaw laniyo. إلا عباد الله المخلصين Ugid na sumanga uripan wala ang mga tulabus na disiran pagkataam kusiksa. أولئك لهم رزق معلوم Siran man na ad na bagyan ni Rana pagpara mapapento. فواكه وهم مكرمون Ang mga unga asiran na kisislaan. في جنات النعيم Si kung mga surga pakalma. على سرر متقابلين Si siran ko mga kante rakipag-adapa-dapa. يطاف عليهم بكأس من معين Ipapagilid kiran sa tataguan sa inom na puun kubulan. بيضاء لذة للشاربين Maputi ang mapiyay taam ko pumanginom. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون Da ang matataguon na pakalangot, gudi siranon pengabeberg. وعندهم قاصرات الطرف عين Gusi si ikiran sa mga darudupa ang mga tetangkay kailay ang mga pipiyay kap mata. كأنهن بيض مكنون Lagi duba siran munti ato tungkupan. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون Nasangurano sabaad kiran sa sabaad da pepemagisi siran. قال قائل منهم إني كان لي قرين Teruunup terukiran. Amataan nasakan na adna bulayo ka akan. يقول أئنك لمن المصدقين Agi inyan teruon. Abemataan naskana pedden kumyamangin benar. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون Eno amay kamatay tano. Gumbeloy tanwa buta gumangatulan. Bemataan naskatano na kebalasan tano din. قال هل أنتم مطلعون Teruon yan. Aban yu perungawi. فاطلع فرآه في سواء الجحيم Narungawan yan na mailain yan ko lembah ko naraka jahim. قال تالله إن كدت لتردين
terunian. Ibet ko Allah kamay tuguna mataan na kebinasa kungka. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. Nauda solimu ukadnan ko namiyabelo yakod na pedko piyama kaderpa ko naraka. أفما نحن بميتين Ino di tano pumatay. إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. Inunta so kaya patay tano paganay gudi tano pangasisiksa. إن هذا لهو الفوز العظيم. Mataan na yan. At tituas kanyan suda agamala. لمثل هذا فليعمل العاملون. لمثل هذا فليعمل العاملون. Makapantag ko lagi daya na panamar magamal supupumagamal. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. Bagiyo to'y mapi at talagad ang tawa aso kay wazakum. إنا جعلناها فتنة للظالمين. Mataanas kami na inisenggaya miyaya at tiuba ko mga darwaka. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. Mataanas kanyan na kayo, amtu ko piyagana ka na kanunara ka jehim. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. So ungan niya na miplagid kanyan o mga ulo o mga syaitan. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. Na mataan na siran na pagkakan siranun din na kepenuiranon sa mga tiyaniran. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. Orian yan na mataan, abagyan niran oto at titu kasasawgan sa pelikabuig. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. Orian yan na mataan na ayakendu niran na sudin sunara ka jehim. إنهم ألفوا آباءهم ضالين. Mataan na siran na miyato uniran sa mga luksira na kikadededeg. فهم على آثارهم يهرعون. Nasiran na si isiran gisasakuya ko mga lakawiran. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. Nasabensab na rami teridedeg kumyaw na aniran sukadaklan kumya ngauna. ولقد أرسلنا فيهم منذرين. Gusabensab na rasibu na misiran sa pepemaka ikhtiar. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. Na pamimikiran ng kawaanto na aim yang betaduki akirang kopya maka ikhtiar din para tiyaya. إلا عباد الله المخلصين. Inunta sa mga urip ng Allah ang mga tulabus. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. Nasabensab na rami ang ngarapan kami sunoh na mataan na miyaka piya-piya sutumiyari makupang ninian. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. Nasya betamis kanya naguso taalokon kubukwa mala. وجعلنا ذريته هم الباقين. Gubyelo ya meso kaya bebadanon asiran imyang alalamba. وتركنا عليه في الآخرين. Gu ini baga kamis kaniyang kumyang auri akapupunan nadman. سلام على نوح في العالمين. Kalilintad si ikunoh kung mga kaad. إنا كذلك نجزي المحسنين. Mataanas kami na lagid manutuwa kang balas yami kumipipiya-piya. إنه من عبادنا المؤمنين. Mataanas kanya na pud ko mga urip nami, amia maratiyaya. ثم أغرقنا الآخرين. Orian yan na inildemis sa mga pudada pamaratiyaya. وإن من شيعته لإبراهيم. Na mataan na maapod ko ukit yan su Ibrahim. إذ جاء ربه بقلب سليم. Guwaniya sumangor ko kadnan yan na ragsu puso ada sanin-saning yan. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. Guwani na pitero yang kiyama iyan naguso pagtaon yan. Aanto na aip simbaan niyo. أئفكا آلهة دون الله تريدون. Baso kabuka ga mga katuhanan na salakaw ko wala ikubayaan niyo. فما ظنكم برب
العالمين. Na anto na iarangan niyo ko kadna no mga kaadn. فنظر نظرة في النجوم Na inilay niyan sa kaylay agdegedes sa mga bituon. فقال إني سقيم. Na pitero yan, amataan ap kesakit ako. فتولوا عنه مدبرين. Na inawaan ni Rans kanya na miya manalikod siran. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون. Na minanay sumong ko mga katuhanan ni Ran na pitero yan. Eno kanu diken. ما لكم لا تنطقون. Eno adi kanu ptero. فراغ عليهم ضربا باليمين. Na siyungwan yan siran sa mananay na pirurumpin yan sebenar. فأقبلوا إليه يزفون. Na piyaman takirans kanya nagiisiran mamagerabaya. قال أتعبدون ما تنحتون. Pitero yan. Eno niyup simba sugiin niyo pupandayan. والله خلقكم وما تعملون. Aswalla imiyadun rakanu wagu sa pupengmbaalan niyo. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. Pitero iran. Ambelay niyo kanyan sawalay. Nalebed niyo kanyan kukadeg. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. Napikeditan ni Rans kanyan sa tipo. Nabiyeli misirana mga bebebe. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. Na Pitero yan. Amataan asakan na sunga ko kukadnan ko apeng guna na orakan. رب هب لي من الصالحين. Kadnan ko begiya kong kasawata apad ko mga bilang ataw. فبشرناه بغلام حليم. Na piyanutulamero na pembawata sawata amama amatigr. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Na kagiya iraut sa mipaguno tayan lumalakaw. Na Pitero yan. Hey watako, mataan asakan na pitetagi napakan ko katuturugarakan na mataan asakan na sumbaliing ko saka. Nang gede-gede engkawan to na ipandapat ka. Pitero yan. Hey ama, gulalan ka susuguan na ka. Kaketoon akong kaumiyug swalla apad ko mga papantang. فلما أسلما وتله للجبين. Na kagiyang bayorantang sirana dua gupya kaiga iya na tumatakilid. وناديناه أن يا إبراهيم. Na tiyawag gamis kanyan, hey Ibrahim. قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. Sabna rami atuman kasot taginupan. Mataanas kami na lagid manutua kambalas yami kumipipiya. إن هذا لهو البلاء المبين. Mataan nagiya na tituas kanya na tiuba amapayag. وفديناه بذبح عظيم. Nasyang garamis kanya na kibas sa mala. وتركنا عليه في الآخرين. Gu inibaga kamis kanya na kapupunan na duman kumya nga uuri. سلام على إبراهيم. Kalilinta da si Iko Ibrahim. كذلك نجزي المحسنين. Lagid manutua kambalas yami kumipipiya. إنه من عبادنا المؤمنين. Mataanas kanya na pud kumanga urip nami ami amaratiaya. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. Na pianutula meron na ipembawatayan so Ishaq nabi apad kumanga bilang ataw. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. Napiakan dekla nami sama pias kanya na gusto Ishaq. Naso sabaad kung mga muriran na tao na pipipiya. Gusto sabaad na siyalimbutan niya na ginawa niya na mapayag. ولقد مننا على موسى وهارون.
Na saben-sabenara ini pangalimu ami Musa gusu Harun. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم Gusya betami sirana gusu pagtawiran kubuku amala. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين Gutia bengan ami siran namya belui sirana sirani miya makadeeg. وآتيناهما الكتاب المستبين Gu ini begaya mikiran so kita bamiya kapayag ku mga kukuman. وهديناهما الصراط المستقيم Guping gunan awa mikiran solala nama titu. وتركنا عليهم في الآخرين Gu ini baga kami sirana kapupenan nademan ko miya ngao ore. سلام على موسى وهارون Kalilinta da si iku Musa agusu Harun. إنا كذلك نجزي المحسنين Mataanas kami na lagid manuto akang belas yami kumipipiya. إنهما من عبادنا المؤمنين Mataan nagiya duwa to napad ko mga uri panwala amya maratiya. وإن إلياس لمن المرسلين Gumataan na so Elias napad din ko mga sugu. إذ قال لقومه ألا تتقون Guwani na pitero iyan ko pagtaon yan. Aino kano di penanggila. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين Inon niya pupenung gano ya subarahala baal. Na ipmbaga kiyo so lebih mapia amyangad. الله ربكم ورب آبائكم الأولين Aswalla akadna niya gukadna no mga loksiwa miya nga una. فكذبوه فإنهم لمحضرون Napia kambo kagiran skanyan na mataan na siran na pumakadarpaan din ko naraka. إلا عباد الله المخلصين Inuntas sa mga uri panwala ang mga tulabus. وتركنا عليه في الآخرين Na inibaga kami skanya na kapupunan na duman ko miya nga uri. سلام على الياسين Kalilinta da si Iko Ilyasin. إنا كذلك نجزي المحسنين Mataanas kami na lagid manutuwa kang balas yami kumipipiya. إنه من عبادنا المؤمنين Mataanas kanya napad ko mga uri panami amya maratiyaya. وإن لوطا لمن المرسلين Gumataan na sulot na pedden ko mga sugumi. إذ نجيناه وأهله أجمعين Guwani na siya betamis kanya na gusto talo kung sa kasama-sama iran. إلا عجوزا في الغابرين Inunta sulok sa karumanyan kami yapad kumiya mangibagak kusiksa. ثم دمرنا الآخرين Orian yan na binina sami sa mga salakaw kiran. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين Na mataanas kanu na sabnarap kesagadan yasiran. Kukap kepitair kanu. وبالليل أفلا تعقلون Agusog gagawi banyu di mapeng gede-gede. وإن يونس لمن المرسلين Gumataan na suyunos na pedden ko mga sugu. إذ أبق إلى الفلك المشحون Guwani na miyalagu ya miyagapas ko kapala tutegeben. فساهم فكان من المدحضين Na miyaki pripa na miyabalo ya pedkupya manaban. فالتقمه الحوت وهو مليم Na liyamad skanyan usda askanyan na makapupengin soya. فلولا أنه كان من المسبحين Na uda kagi amataan askanyan na miyabalo ya pedkumya manasbik. للبث في بطنه إلى يوم يبعثون Na ketatap den ko tiano seda sa taman kuwalungan na kauyaga kiran kuwalungan na kiyama. فنبذناه بالعراء وهو سقيم Na inidam paramis kanyan ko tauga pagilidan as kanyan na kesakit. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين Gupya katuwa nami sukapuruan yan sa pamumulaan na penduna pa aki asirungan yan. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون Nasiyubu miskan yang ko magatus ngibu ang mga tao di na makalalawan siran sa magatus ngibu. فآمنوا فمتعناهم إلى حين Na miyamarati ay asiran, na piyakasawi tami siran ko kapagintaw taman ko wakto o kapatay. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون
napakiusain kakiran ubar kukadnan ka sumanga wata abubay narkiran sumanga wata amama أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون antawa aba ami inad sumanga malaikat ang mga bubay asiran na kamamasaaniran ألا إنهم من إفكهم ليقولون tanudan kamataan asiran na puun ko kabukagiran napteruniran din ولد الله وإنهم لكاذبون amin bawatas wallah gumataan asiran na titu ang mga bukag أصطفى البنات على البنين atimiyato mo yan sumanga wata abubay adi sumanga wata amama ما لكم كيف تحكمون ino kanway anda manaya ikip kukum niyo saya أفلا تذكرون ino kanu di penanadem أم لكم سلطان مبين antawa abaad na karinaniwa mapayag فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين na talingumaan niyo kitab yus kano'y mga benar. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون Na mimbaal siran kulat wallabu salto mga jin sa bangsa. Na saben-saben na rakyato kawano mga jin na mataan na siran na pumakadarapaan din kung naraka. سبحان الله عما يصفون Sutis wallah, ang mawatan ku iperupairan. إلا عباد الله المخلصين Inuntas sa mga uripan wallah ang mga tulabus. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين Na mataanas kanwa gusup simbaan niyo. Na dar kanwa surang rakanya na madadagyo. إلا من هو صال الجحيم Inuntasos kanya na pagkasul ko naraka jehim. وما منا إلا له مقام معلوم Nada apadir kami ang mga malaikat abada bagian niya nadarpa ama papento. وإنا لنحن الصافون Gumataanas kami na sabnaras kami na sisaasap. وإنا لنحن المسبحون Gumataanas kami na sabnaras kami sa pupimanas bikwalla. وإن كانوا ليقولون Namataan na siran na pterooniran din. لو أن عندنا ذكرا من الأولين Auba bumataan na ad na sisiir kami pananadmapuun kumya nga una. لكنا عباد الله المخلصين Kami abeloy kamid na mga uripan wala ang mga tulabus. فكفروا به فسوف يعلمون Na inong kiriran sa Quran na katukawan ni Rambu. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين Na saben-saben na ramyaw na so katiruami ko mga urip na miya piya manugu. إنهم لهم المنصورون Mataan na siran din sa pangatabangan. وإن جندنا لهم الغالبون Gumataan na sa mga tantara amin na siran din sa pumakadaag. فتول عنهم حتى حين Na talikuling kasiran sa taman kumasa adimate. وأبصرهم فسوف يبصرون Gupakailayang kasiran kamaylay Rambu. أفبعذابنا يستعجلون Besusik sa amin na pagalokalokaniran. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين Na apabila makaturun sa seksa kusiron sarunganiran. Na miya karata-rata akakapitae kupya makaektera din para tiyaya. وتول عنهم حتى حين Na talikuling kasiran sa taman kumasa adimate. وأبصر فسوف يبصرون Gupakailayang kasiran kakilay Rambu. سبحان ربك رب العزة عما يصفون Suti-sukad na naka. Akad na numenang amawatan ku ipurupairan. وسلام على المرسلين Na kalilinta da si ko mga sugu. والحمد لله رب العالمين Gusupudi narkwalla. Akad na numanga kaadun.